Nijang Karbenglong Dongkamukam rong Sophia Ruchiklo ni 54 ni Petrol Pump Kimi Kangpu pon. Bangso Kangpu pon along aluhiaman penang chitong donaki hai Dr. Tuliram rong hang lapen bitung reng thama VDC chairman aki hai Ramson rong pi lapen rong khang lems chairman aki hai Mongol Be Ward Commissioner ke hai Serlong ki Be jitute rang lapen penang an ke theki dingatum nang chitong dun. Lason sila bangso Petrol Pump Kangpu pona hempu laki Dilip terang Sarsing terang lapen Mongol Sing rong hang latumbang ke thom chelang si ingpu ponlo. Kedamtang ningkan ko an penlo ne Dongkamukam arat lapen adung tebok teraya rong Sadgao Bolthor kolonga tumpreng lapen kapre ka rong arat tum ko an lo ne petrol ke thailong jia phan kachichak nang sita nona bang joy ki pensi petrol bang thaipon longpong. Lason si rada tuma phan isiki joy ke abornang ke 1p pot rada tumta ningching duk par piklo lapen bangso Kangpu pona long karbi hong haria ron pen bongkrok ar nam pu jersey ingpu ponlo. Lapen Kangpu pon cheng ar ni pupensi petrol ke thai dona tuma phan sitame coupon system selam si top 10 up lucky price ta pipon. Lapen atirika ma tum mate kachipa hem phu pona tum ki puke lason henlo ladak ki claim ki dama tuma phan pasik saklong le kangri kang krang pen patora damlong le lason si rada tuma phan sitame methanga hormu methanga dim lopura chilang dunjia phan si chuning ripon. Dongkamukam pen Grayson Timung nang kilometer kidolai.